Minisiteri yabigamberwa benatongoza hirwaro lya St Raphael Mutagata n'ekitongole kya MSCO Development Foundation mu district ya Kibaale. Dr. Emile Kugonza umunyeshenjero wa Buyanja East kandi executive director wa MSCO Development Foundation nagira ngu abatura ba Mutagata na Chebando batuje batunga oburemezi bw'amani okutunga obujanjabi. Kose ngo tusakumana n'emyaka eki atikara wa murukudo wile unubona lolimo emikalo kumugu kunyinga namuno kakibaza rebiyo Aroli nuri kyageta gebintu bingi akwetanga amajuga abakozi akwetanga maternity ward akwetanga ochi. MSCO Development Foundation commits itself kugenda kusala sente ezokwita kuomba ka infrastructure y'ewado tuyogeze mu maiso. Bo abatura abasimira umunyeshenjero wabo hamwe n'ekitongole kya MSCO Development Foundation habwo kubisya hihi obuhereza. Ima Emile Okugonza abwirwariro eryatuhere abokuba ebizeyo tubendushangaha kurugaha kuza Chebando abeni haba hari muno sibyo womezi cyo kubandiza kimunti tujya kubandi turorant rikwereza obuhereza bwenyine obwikire turaba mu supportive supervision kandi tujya kubantu bahereza reporting tools oba data tools kurorant buli kimu cyone kyakorwa cyasubira kuba reported manani kuruga hano kwika Kibando ziri kilomita nka 10 era tubikaire tubonabona nitugadda n'imihanda mibi turi kugira ujunani zibwa kwagira ngo kwagira umwana yarwara rundi umukazi yarwara rundi umuseresha yarwara tukabura umuntu ahantu ho kudukonyera hihi. Umurimo gukombeka irwareri guma 0 sente z'ukwingana miliyoni 600 kanderi niriza kuba nireberwe kereziya ya St Jude Kasimbi Catholic Parish omuburebezo bwa Hoima. Gashakwa Thomas tumwebaze.